Pozdrav ljudi, evo krećemo sa prvim home workout videom koji će se baviti nogama. Znači ovo će biti klip gdje vam apsolutno ne treba nikakva oprema, možete ga raditi u vašoj kući, znači potrebno samo da odvojite vreme za to. Trening će raditi Kinez i verujte nam, trening će vam veoma dobro pogoditi noge. Uživajte u nastavku. Šta da radim danas? Koje vežbe da ubacim sutra? Šta da mi bude prvo? Kako uopšte da sastavim svoj plan treninga? Sasvim je normalno da imate ovakve nedoumice. Međutim, bilo da ste momak ili devojka, za maksimalne rezultate potrebno da imate savršen plan za vas. Ne samo da ćemo ga sastaviti po vašoj meri, već ćemo vas detaljno uputiti u svaku vežbu i biti na raspolaganju za svako pitanje. Uz nas ćete naučiti na pravi način kako da iskoristite potencijal svog tela. Za porudžbine i više informacija možete nam se obratiti na naše Instagram profile ili e-mail koji je u opisu. I evo ljudi, krećemo sa treningom. Prva vežba koju ćemo raditi je bugarski čučanj. Inače ovo je kružni trening, tako da će se vežbe raditi jedna za drugom sa nekim pauzama koje ćemo govoriti u datom trenutku. Znači počinjem sa bugarskim čučnjom, 12 ponavljanja. Pet. 10. 12. Druga noga. 5. 11. 12. Odmah potom iskorak. Znači neizmenično. Idemo 10 jedna noga, 10 druga, tačnije 20 ukupno. Pauza 15 sekundi. Znači ove dve vežbe su bile koncentrisane na prednju ložu, sada prelazimo na zadnju ložu. 17, to je to. Idemo jednonožni glute bridge. U gornjem delu blago zastanete i stegnete gluteus. 6, 7, 8, 9, 10 i još 2, 11, 12, druga noga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Odmah obje noge još 15. Znači ovdje pogađate i gluteus, ali i zadnju ložu. 3, 4, 5, 6. Naravno, ponovo u gornjem dijelu stežete gluteus. 10. 15 sekundi pauza. Sada prelazimo na list. Znači sada ćemo donji deo nogu. Tamo će prođe pauza, tako da idemo odmah na vežbu. To ćemo ovdje raditi. Znači radit ćemo sa nogama orijentisanim kao unutra. Koncentracija na mišiću i na stezanju u gornjem delu, 15 ponavljanja.
14, 15, odmah potom okrenem noge stopalo u suprotnu stranu i još 15. Ovo baš kida list, znači osjećam da list gori. Ponovo pauza 15 sekundi koju ću iskoristiti samo da dođem do sljedećeg mjesta. Znači nastavljamo sa step upom, tačnije sa skok čučnjem i uz to super set će biti box čučanje, jedno nošenje. Znači idemo skok čučanje. 9, 10, još 10. I odmah na box čučanje. Četiri. To je to. Druga noga. Četiri. 5. I posljednja vežba, znači tačno 15 sekundi ponovo ide pauza, koju ću iskoristiti da dođem do zida na kom ću raditi wall sit. Znači evo, prošlo je 12, 14, 15. Malo više će prođe, ali šta je tu je. Znači radimo wall sit u trajanju od 1 minut. Ove prethodne dve vežbe koje sam upravo uradio, znači onako baš skok čučanj, dovodi do toga da znači, koristite eksplozivnost, ali dosta iscrpljuje mišiće, a kasnije ova vežba zahtjeva malo veću snagu, znači box čučanj, tako da to dosta iscrpljuje. I onda još kad dodate ovo imat ćete vrhunski kvalitet i vrhunski efekt. Evo, prošlo je 30 sekundi, znači još toliko. Dobra stvar kod ove vežbe je što možete dok radite da smirujete disanje, a disanje se ubrzava i drugim vežbama. Evo vidite, sad sam sve manje i manje zadihan. 45. Opet sa druge strane velike tenzije u mišićima, kao što sam rekao, tako da baš je izbalansirano sve što se tiče ovog treninga. 5, 4, 3, 2, 1. To je to. Opa. Znači ljudi, ovo je jedan krug. Ne treba vam, kao što ste vidjeli, nikakva oprema. Glute bridge možete raditi da koristite kao podlogu za stopala, recimo krevet ili nešto slično. Za box čučanj možete stolicu, ovdje sam ja radio malo niže, tako da izaziva malo veći napor u kolenima. Znači bolje je bila neka stolica, neka malo veća podloga. Uglavnom ne trebam nikakvi rekviziti, ništa slično. Znači možete raditi samo sa svojim kilažom da kombinujete ove vežbe i imat ćete sigurno dobar efekat. Znači uradite 5 krugova sa pauzama između na svake dve vežbe po 15 sekundi. Pauza između celog kruga što kraća, znači do 30 sekundi i samo cepajte. Vidimo se u sljedećem klipu. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.